Kironi Forest Rank ki parluang ta non malom ajowang thak nameng nar hem ki freedom rong harong borong aragalong rong ki chulin dok bhansing kiron ki dun kadam pini rosang ka benglong peneli samire mai ti pina me jan ka bana jupani tha Argani Pike Research Camp ni Zangkar Bianglong Kironi Forest Rank ke parung pon kania rong pi deplong arong Crossing Crow ahem la pen rupsing timong ahem patu biazo por phai si malom inameng nar agodam pak la pen ahem ke teng kingdom Arkoi ni Pike Research Camp ni Zangkar Bianglong Kironi Forest Rank ke parung pon Kania rong pi teplong arong Crossing Crow ahem la pen rupsing timong ahem patu be azo por phai si malom ingnar ahur dam pak pen monit ahem ka teng kingdom Lapen Crossing Crow tum sitame mo kiwang ji thang achiklo ahu chojun chorkli lapen hem along sok sang lapen arnam aphan ke panong pen hor kang chir sitame thik pilo bonta patowe ajo kopi koson pen lone ingnar ahem dam pak pen hem arlo kido ana hormu sitame pahino tikang et lapen non alangli tum sitame kido adim sitame avedetlo Lapen Forest Department atum sitame Crossing Crow ahem pahino dak sita langdam de pin lang pusinang pachinidun lapen non malom kido kithak adim avedet ajo KAAC CM tuliram ronghang aphan sitame nangra vek tha lapen Forest Department atum sitame nangra vek nangji lapen nangra vek popusi pherangke athengno nangning jedun Dongkamu kampen Bida Singh Teron. Argani Pike Research Camp analo por Pike re hini rachiti malom rong hang rong bong rong arat along kedo karbiri chu bang plia hukum pen rong rit kecho lindo apuna chak abang phu dhon sing teron along an kowe banta ke thonda Ajak tingklui pen rong hang rong bong rong arak along rong ke cholin do kavedet ajok khadak kido tang richo bangpli atum chingwai sipini arni sondropator amekar dhon sing teron along anang humri si alangli phana puna chak ke chokpu hok tikang se alangli phan banta bohot pipa jer tikang lapen alangli dhon sing teron sitame karbi nokhumpli mate richo pli atum si nang chingwai lo pura patte pek dundesi ning arong klang pen banta bohot chuding dunsi rong ki cholin dok anghoi ajak ding klui pen kipleng pleilang adim papleng dunsi teron no khoma tuma phan amahang paklar pon alangli phan ingleng miji lapen alangli risang ho atum karju patini pon ahut alangli kache thak dun ke thanga chiklo angbong ke alangli ta ronghang rongbong rong arak along ki thik pitang aboha donri an nang arlu dunsi alangli tum along nang cherap nang chito dun popusi lamchak chipidun Inka gas e head branch sun bang rokasang tiso dara mukam satricho ME school along ka humrida Arkoini Pike Research Camp ani West Kabanglong District Kopeli Constituency ke Palopon dera mukam satricho ME school along lothan bang headmaster Lohit Kamar Mahanta asajam de pinpen bainang salary student lokchot por julong si Jainka head branch sun bang rokasen tiso pen humrida Dira mukam satricho ME school along ke thekdam long atengke lochali asomar bahini wet lapen than bang karbi language teacher borsing in ti lapen chokidar anwet lapen school ahem along text pens kavi pen chenglok school long ongdung kenang sothor mu hai kuita avi headmaster Rohit Kumar Mahanta sajiklem kledara jok dira mukam satricho ME school along ke chali asomaratum kena hok et ason si thekdam long lapuson si karbi anglong atok anu kedo karbi atum Ching thur ana thu lapen ka charlia hinta ka papidun hublo luthan bang karbi language teacher borsing in ti panik pachini du na tengke Lohit Kumar Mahanta cheklo e John pen ani si ninni ason si school wang chot puta pachini dun Kumar Mahanta lapen corona kanta deka lapen bahini aphan along ka prek terek nang po lapen ake mesen than bang Kepawang thujia phansi school managing committee me phulongki injai pen KAAC along ke charlie bom CM tuliram rong hanga phansi chuning rilo Nili non kido bom presiden si kan long king ya mukam lah bangsa school develop it jadilah laksana ni so kita kopin itu Nili itu bang lalo nang tengkap jilong ateng pen sia lam ta hok la athe nili ha bihek pen dak sido lapen nili apang pen dak si ke Charlie bom pen thek sita dun bom
lo la pen hala suhut pen not hala suhut bang pen nili ki dun hut pen te non bang sa pu pa phit chat ta sang sing thek lo the het sara bang akimi minak lo prang het sara bang ke bang hisap duty teng pen che pen sang sing du masinili tum ki dun hut ta me sap sap thek lo masinon la headmaster ke lar pen abang ke no hit kumar mohonto lang di ke na pen ke lang li long kasi dia masih la headmaster bang ke ala dak cerang wer mana ke kesana wang verwe si ke ong ni di tadak situ wer thegulong verwe la pen wang thuchit sitame pene baji kep wang po alom sudu po chedam je la pen pen ha baji kresi anta wang pen kuson ke klem po la ni ko pitu pudun je nili kamatha mate nili ning ke hang abang ke la pula yang si sarkar pen yang si action and pula te lang li khan dak pen direct jui mate transfer dat si kini ku si matha la pen line vet kali la alogot ini damnya corona kan to deka latum bahai ni phan yang si un pulon te alang li phan dak pen direct jui mate transfer Piniar koi ni phai ingkoi pen ingkoi ra ke thom an karbila me da mai indeng ingkoi ran sir kep ningkan ni sek ame pi arnam lang pi nirja aklam borteka lang mili along pangching pondo Nipialam ne jinghon chenam puathe PNC Karbia khai lamet lamchong kai ke kaparing saverji aphan karjap thip asong karbi lamet amai indeng ingkoi ra sirkep isek amai pipini arkoi ni phai ingkoi pen pangching ponsi arkoi ni phai ingkoi ra ki thom an arnam lang pinirja aklam bordika lang mili along sipado ponlo la silabang somaya long karbi anglong ara do an chito dun pen alir champidun lonang News Text Report, Hills Time Karbi Anglong. Pinya berta ke lapuan se kang tonton nilo, laing bom tame Hills Time Karbi Anglong, kurwang tu.